ایوار باش بینرین هجا و خوشتوی بینرین بادینان ساد بینرین ایوار بادینان خوشحالین جارکادی امو هنگشتین فکودو جبوی پیشکشکرنا برنامه هوایی روزانه ایوار بادینان بینران وکوهی نزانن کو اف برنامه روزانه راد بیتن میوانداریا کسانه کی یانم بجین چند کسانا بو اکل ویری گفتگوک بیتا کرن کو میوان می روژه یه شارزایی و گفتگوی بیتن بو پتر خدمت کرنا هوای هجا و خوشتوی افرو کام رابوین میوانداریا ماموستا زور برایس ماموستا آیات حسن عبدالحلیم سروک جورا بازرگانی و پیش سازی پارزگاه دهوک و آبوریناس آنها یا خودی افروکده بابت ما چه بید بابت ما دی سروی چندی بید که جورا بازرگانی پارزگاه دهوک می جوادانا نوی بو کنگی ودگریتن کاری وی چیا و گرنگیا وی جوری چیا افی جوری چند بشین خو الپارزگاه دهوک ام بیشین بگشتی بقضا و ناحیه و هند پاشان ام دی بحث وان ام بیشین روش افروکا یا حریم کردستانی یا آبوری آنها یا خود دی لایکی دیه گفتگو یا افروکا یا برنامه بیتن هین هجا و خوشت بیشین بریا وان جماره وین سر شاشا مدیار هین شین پیودیم ببکن سوارت هر پرسیاره که هوا هبیتن سر برنامه هین شین بگه هین نما مستای بوده که برسول سر بیادان لیده هر بیجم داخاز شود کم هر بر رزاکی پیوندی مدکتن بلا اش بابتی در نکوید بوده که بابت پتر بیت خملاندن و پتر بگهیتا هواین هجا ما مستعیاد دست بکتو گله گله بخیراتی سر سراسر چاوا افرو کبو ایوارا بادینان زۆر سوپاس بۆی و پێ خۆشحاڵم کو ئەڤرۆکە ئەلڤی بەرنامەی بێ پێشکەفتیدا سەرچاوی من مامۆستا ئەم بێژین ژوورە بازرگانی الپارێزگەها دهووکی کەنگی ئەف ژوورە هاتیە دانان و داناناوێ و تا ئەم بێژین vێگاڤێ ئەف ژوورە چەندا گرنگ بووە الپارێزگەها دهووکی ئەم چەند هەوجەی جهەکی وەکی vێینە بۆیەکێک و کارێکی بوومە بکەتن و بوومە هەندێک ئەم بێژین تشت بێنە دیارکردن هەندێک تشت ئەپڕێک و پێکی ئەتناوا خەلکیدا بێنە ئەپڕێڤە برن بەێ حقیقت ژوورە بازرگانی و پیشەسازیە دهۆک ساڵە 1970 هاتە دامەزراندن یعنی ئەوە نزیکی 37 ساڵە بەێ بووی وەختی و سەردەمی بەعسا ڕژێم و حکومەتێک چوپیتەدان نەدابی کەرتێ تایبەت حتا ساڵە 1990 و پشتی یاسا چار یا ساڵە 1992 پەرلەمانی کوردستانی یەکەمین پەرلەمانی کوردستانی هاتە دەر بۆ ڕێخستنە کارێ بازرگانی ئەوش بی دامەزراندنە ئیکەتیت ژوورێت بازرگانی هەرێما کوردستانی پشتی هینگێ خۆلێت هەلبژارتنێ هات نەکردن حتا نوکە ڕاستی ڕێژە بازرگانە و ڕێژە کۆمپانیا ساڵە 92 حتا نوکە ساڵ بۆ ساڵ پتر لێ هاتن و هەروەسا ژبەر هەندێژێک ئەو سیاسەتە حکومەتە هەرێما کوردستانێک و داڕشتی پشتگیری کەرتێ تایبەت بێتەکردن و هەروەسا تەبەنیە سیاسەتە ڕەئسمالیەتێ هاتەکردن و حدود هات نەڤەکردن بەرامبەری کۆمپانیەت بیانی و وڵاتێت بیانی و کارێ بازرگانی و کارێ وەبەرهێنانێ بێتەکردن دبینن ئەڤرۆکە ژوورە بازرگانی و ڕۆلێ خۆی هەیە ڕۆلێکی گرنگی هەی سەر ئاستێ کوردستانی هەروەسا سەر ئاستێ عێراقی چونکی ژوورەمە ئەندامە ئێکەتیت ژوورێت بازرگانیت عێراقیژێت هەروەسا ئەم ئەندامن ژوورێت بازرگانی یەت کوردستانێک و پێکهاتیەش ژوورە بازرگانیە سلێمانیە و هەڤلێرێ و دهۆکێ و مەقەڕێوێ سەرێکی ژێل هەڤلێرێ هەماهنگگیەکە باش هەیە ناوبینە هەرسێ ژوورە بۆ ڕێخستنە کارێ بازرگانی و پیشەسازی لە هەرێمی زۆر جانە مامۆستا ڕێکخستنا کارێ پیشەسازی ئەم بژین هەرێمی جەنابێتە بەحسێوێ چەندێت کەتن کاری هەوە چییە چاوەهین ڕێک تێخن چاوەهین ئەفێ ڕێکخستنی ئەم بژین سەر بازرگانە باڵا ئەم بژین ئەبە تێتە باڵافکردن گوت بێت تۆساویت کاری هەوە چییە ئەبگشتی ئەپڕاستی کارێمە ئێگرێدایە کارێ بازرگانی و ڕێخستنە پیشەسازی پارێزگەهی هەروەسا ڕۆلێمە ئەوە و ئەم ببنە وەکو پرەک ناوبینە کەرتێ تایبەت و دام و دەستگەهێت میری ئەوێت پەیوەندیە هەی ئێکسەری گەل کارێ بازرگانی هەروەسا ئەم ژوورە بازرگانی چەند خزمەتە ئەم پێشکێشی ئەندامێت خۆتکە چ بۆ هەندێ بێت و تڕێکامەدە چەند پیشەنگاهێت نیڤدەولەتی چێل هەرێمێ ئان سەرانسەری جیهانی دروست بن ئاگاداریاوان بکەن ئان بەشداریاوان ئەلوان پیشەنگەها تڕێکامەدە
تێتە ئەنجامدان بۆ هەندێک و شنێزیک ئەوان کۆمپانیت بیانی وان وڵاتت بیانی ببینن کا چه تکنۆلۆژیا و gelek van kompaniyat rêka van pîşengeha bixwe kar dîtîne û wekû şeraket ji gelek kompaniyet biyanî kirîne gelek şwan ji wekaletê wergirtîn û heta nûke ji karî ser dikin evêk şwan xizmete her wesa me yê teyîn wekû workshopa em gelek cara sistemênî yê bankî an ji karê bazirganî an ji îdara kompanya wekû bo mudîra wana em hinde xolêt wekû rahêner bandgirê din gelek rahêner ji biyanîne me çinkî gelek protokolê wekû hemahengî û harîkarî gel jûrê bazirganiyê welatê biyanî ji hene wekû welatê Tirkiye wekû welatê Ewropî welatê Erebî me yê teyîn em bêjî ne ji wireke ku bi tenê karê wê karekê navxweyî bîtin yanî em bêjîn sinûrê parêzgeha dihûkê vegirî belku ew hemahengî karekê zor em dikin ku bo peydakirina peywendiyê ji derve peywendiyê kompaniyê biyanî peywendiyê rêkxrawê bazirganiyê pîşesaziyê aborî li gel kertê taybetê seranserî parêzgeha dihûkê ku em vî karî radibin her wesa gelek cara em wekû jûra bazirganî em endamin ji lijna pîşesazî eval parêzgeha dihûkê hey her wesa lijna aborî de em endamin her wesa gelek cara ew kêşe û giriftet kevne rêka bazirgana de an kompanya de em wekû nûnerê wana dev hikûmetê em piştevaniyê li wan kara dikirin û em beravaniyê ji mafê wan dikin li dev dam û destgehê hikûmet zor can mamosta cenabê te behsê wê çendî kir ku kompanya em bêjîn zêde bûyne li destpêka taybet ev salet ku pitir werar bixwe vedîtî û destpêka danana perlemanekê yê ku perlemanê serbixwe Herêma Kurdistanê û ta vêgavê ku mişîn wî wextî ev jûre ektîvtir lê hatiye ta vêgavê cenabê te gotî kompanya em bêjîn mişetir lê hatîne pitir ketîne nava em bazarî de ser çi binema kompanî mişet bin ser çi binema hîndê em bêjin ev kompanyeka dijî de bu ev jimarek bû vê kompaniyê jî rastî girêdaya wan siyaseta va wan rênma û yasa ew hikûmeta Herêma Kurdistanê û Perlemanê Kurdistanê derdikevin heke siyaset ew bit ku piştevanî kertê taybet bête kirin û bazar bo kertê taybet bit û hikûmet çavdêr bit û çavdêriyê bikir dê rêja kompanya zêde bit her wesa ew asayîş û emniyeta li Herêma Kurdistanê bo çend salê borî de wekirbî ku gelek kompanî bêne damezirandin her wesa wekû em bêjin cihekê guncay bî bo karê bazirganî çunki em sehkine wekû parêzgeha dihûkê taybetî ku parêzgeheka cihê wê stratejî dikefte ser sinûrê Tirkiye ku me girê dite Ewropa ve û her wesa kompaniyet biyanî gelek şwana rêka vî sinûrî de karê xwe bazirganî dikirin bo hemî parêzgeh diyet Iraqê em şên bêjin wekû parêzgeha dihûkê û nexasima qeza Zaxo ku dikefte ser sinûrê Birhîm Xelîl ew dergehê ku yê serekiye bo hemî Iraqê bazirganiyê karekê zor hate kirin li wêrê her wesa bingehekê serekî bî bo dabeşkirina karê bazirganî û bo kelûpela hemî kelûpela bo hemî parêzgehê diyet Iraqê çi bo Bexda an bo Cinûbê Iraqê ji ber hindê giringiya parêzgeha dihûkê ku divêrê de bî ku parêzgeheka bazirganiyê dikefte ser mastirîn sinûrê Tirkiye de ku gelek bazirganî li vî sinûrî hatiye kirin. Cenabê te behsê em bêjîn wa cûre kêşa kir heker hat û kêşek bû kompanyekê çê bîtin hîn wekû jûra bazirganî û pîşesaziya parêzgeha dihûkê hên radibin xolê dikene xwedan ew çi cûre kêşe ne ku kompanyat kevnê ku heta we lê bêtin em bêjîn tedexul şilaya have çê bîtin û kêşe berev dadgeh û cihên wisa ve rastî ew kêşet wekû bêjin dekê teyîn ku ît rojane ne çareseriya wan tête kirin hindek kêşeyê tên girêdayîna piyasayê dikevin ve ku hatîne derketin ew yasa bo nûka naguncin pêtiviya ku carek dî Perlemanê Kurdistanê ku evan yasa carek dî dîv çonek bû hebit
کو بۆ هەندێ بێت کو بگونجت گەل دنیاوی وەختی و گەل بازرگانیە سەروی دەمی کو بشێت پتر پشتاوانیا ئەلوی کەرتی بێتەکردن ji ber hindê jî gelek cara wekû jûra bazirganî hazir biye li gengeşa û guftugûya li ser derçûna wekû em bêjin yasayê girêdayê gumrkê ve an ji baca ve an ji her wesa bo tenduristî an bo muxteberata an jî bo pişkinîna kelûpelê xwarinê ew tê tiş dewletê biyanî bo Herêma Kurdistanê em wekû jûra bazirganî gelek cara em hazir dibin van kombûna û van workshopa ew şilay hikûmetê ve têne rêxistin bûçûnê me rastî gelek car berçav têne wergirtin û em li vêrê dupat kin ev ku merem ji van kara ew e ku em bişên hemahengiyek baş me hebit û bûçûnê me êk bin çi wekû hikûmet çi wekû kertê taybet ku em nînerê dixwanin bo hindê ku da bizava bazirganî ya pîşesazî berew başiyê biçit û pêşkeftinekê xwe bigirin. Belê mamosta xala em bêjin ya sinûrî ya pêşxabûr ku em bêjin twêrên rabel ku Evrûka ew dergeheke bû yekê ku kel û pel twêrên ra daxilî Herêma Kurdistanê dibîtin hewe çi xaleka xwe hewe em bêjin tayekî xwe li wêrê heye xala em bêjin sinûrî Birêm Xelîl maqsed Evrastî wekû yasa jûrê bazirganî ku ew ji Perlemanê Kurdistan û her wesa Perlemanê Iraqê ji derçûye her senterekê parêzgehekê em bêjin jûra bazirganî mafeya li wêrê bête vekirin. Bû nimûne mesela parêzgeha Duhokê heqê hey êk jûr hebit seranserî parêzgehê ev parêzgeh bite nînerêt bazirganê zaxo bigire û her heft qezayê Duhokê ve girêdayne. Her wesa hemî parêzgehê dîçe Hevlêrê Silêmaniyê û li Iraqê li Bexda me nûke 18 jûrê bazirganî hene ew jî nîşana hindê ku 18 parêzgeh nûke li Iraqê hene heka sobehê Helepçe jî vî parêzgeh dê jûreka taybet bi wan jê tevekirin. Qeza û nahiya ew maf niye ku yasa rêkê naditê ku jûrê bazirganî lê hebin me nînerêt me li wêrê heyn me endamêt heyn li wêrê gelek cara karê jûra bazirganî ratbin rastî me çar endam hene ku endamê serekî ne li civata jûra bazirganî ku 10 kesa pêk hatîne çar ji wan xelkê zaxo ne kompanyê twanê li zaxo gelek cara ew karê jûra bazirganî çil gel dam û dezgehê mirî an gûmirkê an navbeyna kompanya wekû nînerêt me li wêrê berdewam in karê xwe de. Zor cane. Mamosta cenabê te behsê endama kir ser çi binema ev jûre em bêjin hatiye danan çunku parêzgeha Duhokê belkû parêzgeha Duhokê jî gelek xelk û netewa û belkû lanên siyasî yê vê parêzgehê de hey ser çi binema ev jûre haliyen karê xwe rêvet bedin. Rastî jûra bazirganî we pîşesazî binemayê tuyê diyarin ku wekû yasa jûra bazirganî û her wesa rênmayê helbijartina ku ew jî wekû em bêjin nîzam daxilî jûra bazirganiya binemayê tuyê seda sed vê bazirgan bit 5 sal ser karî wî çû bit ka wekû karê bazirgan nasnama bazirganî hebit xelkê parêzgeha Duhokê bit û derçûyê kolîcê bit her kolîcek hebit ev rênmayê nî hatine der berê besxwandba û nivêsîba an ji derçûyê seretayî ba nûke li ser hatiye farezkirin ku vê derçûyê kolîjê bit ev binemayê serekî ne bû her kesekê xwe helbijêrit bû civata jûra bazirganî. Zor cane. Mamosta demekê de em bêjin taybet salên berî nûke berî ku Herêma Kurdistanê kevîte divê em bêjin wazeyê siyasî şerî neyê baş xelkekê digotî heger te nasname hewî ka çinav dayne ser te ya jûra bazirganî hebî bîte rêxûşgerek bûte ku tu zîtir çêjder vey welatî ev ê çend rastiya xwe hebû rastî heta hedekê rastiya xwe hebî ev nîşana hindê dit ku ew welatê biyanî çavê wan ê lêre li wêrê ku bazirganek ji her welatekê pişta welatê wan karê bazirganî bike yan tiştekê ji wan kirit û derê xet ji wî welatî
جبر هندي اف امتيازه دابينا وكو بيجن ناسنامه جورا بازرگاني كو بازرگان ان بزنسمان الجدرفه كو جي خوي هي جبر هندي قالك ام بيجن قنصل خانه وقتي دعواك بو تهات با شهر ولاتك اوروبي هكا يا بازرگاني با آسان تر بي بو ورگرتنا ویزه اوجك سر هند مرجع بي اكشوان مرجع كو كومباني تهبت و هر وصا كاري تتشيا و ناسنامة بازرگاني هبت و تأيدك جورا بازرگاني القل او دعوة بوتهاتي يا بازرگاني توقتا كده جبر وضعي منطقي نباش بيو ريك دابينا بازرگانه پشتی هنگه برفرحتر کرن ريك دانا اوید نساخو علاج آوانش در وهی کل ولاتی نبت دعواك بو بيت الشهر نخوشخانه که او جبو وان پتر کاری ورگرتنا ویزا آسان تر بی جبر هنده جک امد بینن خلق ما يه بازرگان گلک شوانا اوروکا سردانا ولاتت اوروبیت کن چه بچن سردانا پیشنگاه بکنه بلویره چه بن یان کنفرانسا بو کاریوان کو يه بازرگانی بد وكو ام بيجن فيزا وان ولاتا ابسانه يورد. بله ما مستا هندك تشت ام بيجين هندك كلوبال داخلي هريما كردستاني بن باجي ردهو كيجي اي كشوا ام بيجين جهاكو تشتيني بيجن كواليتيا و جلقا لاوازا رولي هوا تشاءت نهيلان يعني ام بيجين ريگرتن اش وا كلوبالا هين الشين ريگريل بازرگاني بكن كو تشتي كواليتيا جلقا نظم نه این تحریم کردستان دا یان اوه کاری ام بجین حکمت یا ایلا وید حکمت چه تشتی بینید هین وکو جورا بازرگانی پیشسازی ده پیشوازی لیکن و بلا بینید براستی هر کاری که لاواز بو چونا من اوه اکو هر کاری که لاواز بیتا کرن معناوی تا وکو بیجن چافدیری کوش لاینت حکمت ایوه چه چافدیریا كواليتي كنترول بد ان چافدريا تندرستي بد ان چافدريا بازرگاني بد كو اوانج لاوازي هاي بو هندي قالك مختبرات ما تكفنن يعني محتاجين كرنينا قالك كارمندت سرفان مختبرات شورت كان بيوستي كو بچناج دروا و چنا خولت تدريبي كو خبره وان بتر لبد جبرندي جك ام نلقى هندينا او بازرگان اويت كلو بلي خراب بينت ام الگل هندینا کو بازارت ما کلوپلی باش تیده بد چونکی ام همیده اوی کلوپلی چه خوارنه بد و خوارنه بد بو ما همیانه جبرندی ام دبینن گل رین ما یت کوالتی کنترل هری ما کردستانه گلک اوروکا ناگونجن گل وان ستاندرد جهانی بو نمونه دی چه بازاری احتمالات تو گلک جارا کلوپلی ولاتت اوروبي نبينيا يو كواليتي وان برس او نه نازفرت بو هندي كو بازرگاني ما اوي كالوباليناي بلكي زفرت بو هندي او رين ما اوش كواليتي كنترول هريما كردستاني درچوي كو ناگونجد ان نل ديفوان رين مايت ان كواليتي كنترات وان ولاتا بو نمونه گل جارا دي مادكا خوراكي ات ام کو ماوی سرچوی نهیوه بل الوان ولاتا سالکه نشین بو بازار کردستان و بو بازار جهانی و بو بازار خلیجی و بازار عربی روانت کن سالک بو کردستان ناچکن نهیو جبرندی ام دبینن گل کارخانه تین ترکیه ایرانی دی نهیوا چکن حسی شش هیوا چکن مچاوید بس تو نشه مرجع بخیسر کمپانیت اوروپی جبرندی بيتفيا كو جارك دي كواليتي كنترول هريما كردستاني كو غريدا وزاره بلاندان و قال وزاره تندرستي قال جوريد بازرگاني كو الديفچونك هبد بوفان الرين مايا دا امبيشن بازار مجك كلو بلي اوروبي تدبت خلقه كه ابروكا چتا بازاري دبينت امبيشن تشتكي ببورا مستمن اخفنا تبريجي ل هر كسكي دي بيني ماركتك امازون وكر يان جهك وكر همي بونا بازرگان يعني چي ديف زوق خول كيش جيبي چي تا صيني چي تا هر ولاتكي ويدي چي انيتن هكر بوچوناتا کادی چه بیتن هکرم بجین اف
اینانا و تشتا جیر هندک دستا با هندک لجناوه با یعنی هر کسی که وکی ما رابطن جه که وقت بچید بینید تو نابینی دی اف بجین نتیجه دی هر اوه بیتن راستی ما دست پی که اشاره پیدا که بازارک آزاد آزاده بله بله اف آزادیه و دیف هنرین مایه بتو دیف رخستنه که باش بیتا کرن ام افروکا بازار ما مادام آزاده و خلقه که ما فی هیچ صینش ایرانش ترکیهش اروپا تشتی بین بله دیف چاودیریا که بهز بد چاودیریا که تندرستی بهز تیمت ما یه تندرستی تیمت ما یه کوالیتی کنترل تیمت چاودیریا بازرگانی اوه خورد بینه کرن و اوه تنی بهز بینه کرن و هر وصا مختبرات توانا کو بو پشکنینا اوان ماده بهز بینه کرن و هر وصا او کارمندی الوان مختبرات شولد کن وید کارمند شهرزاد بن چو بنجدر و تدریب کربن خال تدریبی دیت بن جبر هندی دی ویره که شی کنترولا بازاری کی و ناهلی تشت خراب بیتر بازار ما مستم دی پیوندی ورگین و وگرینه باک سلام ایوار باش سلام هگر فرموی من بخير وطن زور سپاس بوده وبخير وطن سيدوي كم ممنونتینه ومن تسيرك والسيدوي هاي والله فرمو هاي شغله بحثيت شتي بوش ويخرب وخميس كنت نكال بله. سيكو كردستاني ده بله هاي شغله اللي بياخد مثلا دي بيجي دولة ذاك وقالك وبوش تيجي يابان دي بين 11,000 سيارات امريكا زفراندن او الصين زفراندن بله سرابع عطله اي كفتش كتشتكي خراب اش كردستان وما نقل تيجي زفران بترا بتسلمات تيجي ابي خراب آنجا هم بوينا مخبرات اشتى عالمي يعني جورا جيت شبيتن كنت اشتى خراب في واسي كده بزفر الناس جي وجه إنه يواتي جورا دو بيتا سزوي وده جورا كده بيت اشتى خراب ناينن بله ده 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 شي جلوبة دي كريب خدي وكي ده جلوبة تاخد شق رقصو يعني جلوب عملية هاي ما كينوكا يعني تبي تذكر ده سبب من بقولنا زور سپاس جنابته بله ماموستا سلامت بیشتن حتی ویگاوی تشتکی بازرگانه که هاتیه و گراندن سر اگر هم بیشین نپیگیری کرن بتشتکی کوالیتی که برس براستی بسیاره که جه خودم سپاسیا که سلامیت کن او تشت گلک شناف چویه که سلام متابعی بکر دبینی تیم تندرستی گلک جارا تشت صوتي يعني تلفزيون بس افي اكسباير يعني نه اوكو افروكي اينوي لوازا بله او ويغوتي من اشارات پیدا کو تیمت ما يتشاف ديري يت كواليتي كنترول وقت او سيار الامريكا هاتين الزفراندن كومبانيه غوتا وان لاين بيوندار الامريكا كو كواليتي وان سيار نباشه بزفرين نبا نه حکومت امریکا زفراند آن نه خلقه کی زفراند بلکه هر کمپانی تویوتا بخو بوان دیار بی کو او وجبادری خستین عندك مقاسیت هین باشه وجبه نه بوده فمجی چشش بیش ام تعامل الكلمات كان كوكو ولاتك عراق وافريقيا عراق وضع ايوه نه هنديه كو دولتك وكو ياباني حتى وكالاتها بتاع عراق افا تشتكى يا دوي ام سر هندي جكم شو حاجاتنا جيرن ام زفرنا بو وان تيمت ما يت حكومتي كو جريداينا بوزارة التندرستي وزارة بلاندان بو السيطرة النوعية وتقيس او بجني كواليتي كنترول او رولي كو افانتشتا كو بزانت خرابة ان نهيلت او قلوبا ساعتها كو 2 ساعات و 10 ساعات بيتا شول كرن بزفرين تفا مختبرات ما هكا نشد بخوينت او كارمند السرويري نشد رولي خو بگرد ويت او مختبر بينا گوهارتن مختبرتني بينا تشيكرن كارمند باش بين يت شهرزاد بين يتكو رولي واني سركي افبت كو بزانن كواليتي في تشتي خرابه كو يكسر بريار بيتا دان بيتا زفراندن نيتا تهريما كردستاني ده او رولي حكومتي حكومت بيتفيا كو رولي خوب گرد چونکه ام وکو جورا بازرگانی یا ما وکو شیرتا ام البازرگانا بکن یا ما وکو بوچونت ما وکو آخفتنا ام گلوانا کو بیجن بازار ما بازارک ویتی پاقش بد تشتی باش تیتا بد کوالیتیا باش بد چونکه حولاتی و پرجواندیت حولاتی پراستی ام برچاف ورد گیرن و تندرستی حولاتی جن برچاف ورد گیرن چونکه از چما سیکتو دی چیا بازاری قرای مدچت قرایت دچت یعنی بازاری ما همیانه
جبر هنديجك بو كنترولا في تشتي في دام دزجهد حكومتي اوت جريداي كواليتي كنترول ووزارة تندرستي وزارة بلانداني بيت افا كارك واني سركي بت سر كار بكن امج دنجي ملقل دنجي كاك سلامي كو بجحتا طريق برنامج ده بجحتا وزارة بلانداني وزارة تندرستي كو تيمت وان بيستر لبين وهما هنجيا كباش هبت القل ما كو حتى بشين كو اف كلو بالي خراب اف اميرت خراب نئنا هريما كردستان زۆر مامۆستا بەری ئەم بژین چەند بەری چەندەمەکی هەندێک ڕۆنشتنێت پەرلەمانیدا بەحسێوی چەندی تااتەکردن و باجێک ئەم بێژین بێتە دانان بوو سەر هەندێک کەلوپەلا هەندێک کەلوپەلە نمونەیە 5,000 چ 5,500 5,400 و حتا دیمایە هین وەکو ژوورە بازرگانی هەوە چەند ئاگەهداری سەروی بابەتی هەبوو ئەری لژنێ کەسانین هەوە وەکو لژنە ئەدناڤاوی بابەتیدا هەبوون بەری بچتات پەرلەمانیدا کا چەند ئەvە تشتێکی ساخلەمە چەند تشتێکی ساخلەمینە ئەفدەمە پێدوی بێ چەندە یانە بەس ئەم دەوێ پەیوەندی وەرگرین پرسیارێ بلال بیرەتەویت ئەلۆ کاک شەوکەت ئێوار باش کاک شەوکەت ئەگەر فەرمووی الو بەلێ کەرەمکە ایوارا باش برا باشتر سەر شانم برا سەرسەری من فەرموو کاک شەوکەت برا ما بسیار سیدا حیات هی فەرموو بله باشه برا بسیارا ما بەلێ برا بطر وان مناسبات هنده تشتین پرتاقوش دیم بسیکا بەلێ راستی اوجی دیه مطرسیه بەلێ یعنی به گمر کل داخلی کردستانی بر و شریکا بری که هندش بون دست بکنان هندش مناسبات چنی آسایشان قویش بچن وان دکانا ولی از نقدانه دکانا من بەلێ بچوش وان دکانا گرن و شبتن دکانه دو عزکن بو چی گمر بری هنگی تری دته واتشتابی نزن زۆر سوپاس بوو بەلێ ئەکید زۆر سوپاس بووە مامۆستاکەر پرسیارە خۆ بێڕەبین بەری بگەینە یا کاک شەوکەتی بەدێ چەند گرێدایی ئەم بێژین بابەتێمەیە برلمان نظام مقصد برلمان عراقي برلمان هەرێما کوردستانی براستي ما ئاگاداری نینە يعني داخواست نەکەینە بۆ وان ڕینشتنا ئان گەنگەشەکردنا وان بابەتە بەلێ هەر وڵاتێکی ئەمەزانن و وەکوت بێژن احتیماداوێ 95 حتا 97 سەدێ وەکو عێراقێ سەر داهاتێ پەترۆلێ بتو دي اف كيشه هبن براستي اف زيدا كرنا باجا سر وكود بيجن كارت التلفون او الانترنت عندك تشتين هوصاين خاري وحتى ديماي وانا او بو هندي بيكو وكود بيجن بهاي بترولي برميلا بترولي دابزي شويكي وكود بيجن قالك وهر وصا وكو مفاجاه بي ميزانية عراقي وكو هريم جزء يعني بارشيك جوي ميزانية برهريمت كبت حكمتي سحكرة هندا ريكت دي حكمت او ريكا جتشنال بر ريكت باجن ورسمي امريكية كو زيدا كن سرتشتا دا هاري كاربت بو وكود بجنه بوجا گشتي جبر هندي قالك ولات وقت كفنا ازمات سحت كنا فان ريكا وهمي ولات جك هريك بشويه كي وەکو چارەسەریەکە بۆ کێشاوانە سەرەکی و پترۆل دابەزیە ئەو وڵاتێت و وەکو عێراق بێت احتیماداوێ سەر فرۆتنا نەفتێ بێت گەلە جارە دێ کەفتەدوان ئەزمادە ژبەر هەندێژە ئەم بینن و سعرە نەفتێ $110 بی میزانی عێراقی گەشت بی 110 ملیارە وقتی سعر هات خواري هات $40 و بن $40 ازماك تشبي وكيشاك مازن تشبيت ميزانية دا نشيان اوان همي نفقات بجه بينن رابين وكو شهرزاو وكو حكمتو وكو ابو الناس كو وكو ريكاكا بو هنديا كو هندا دهاتي دي بينن دا بشن يعني ميزانية بريفا زور جانا کاک شەوکەتی نظام چەند گرێداناوی ئەم بژین بکارێ جەنابێها و هەیە بەحسیوات شتا کرد ئەوێک و تێت و پشتی هینگی چەند ئەم بژین دەست سەر تێتەگرتن و تێتە قەدەخەکرد ئەس بەس بۆ وەکو ڕوونکردنێک سەروی بابەتی بدەم و وەکو ئیجازە ئان ڕخسەدانە
اینانا اوان جورا یاریا گریدای وزارت نافخو الگل گمرکه کو جورا بازرگانی یعنی رولویت و مسئله دنینا گریدای وکو بجن العاب ناریه آن اوان تاتا خوشکا کو اجازهش وزارت نافخو درد کفت بو هر ایکی الگمرکه جبینن اجل گل کاک شوکتی ما براستی کو هکا نباش بد وید وزارت نافخوان اجازه نداد یانجک وکو حکومت بینت بو هند هالكفتا کو حکومت ویکاری رابط براستی پتر اش بازرگانا کو وکو مدیریه کا شرطه بد آن وزارت نافخو خوبت و دابش بکت سر هند جهت پولیسی کو او پاوینش کو وان هالكفتت مثلا نتوینا هر هالكفتا کادی هبت چترا کو هند اجازه بنا بازرگان چکی بازرگان وقتی داخل که دفروشته همی خلکی و دفروشته همی دکانا ده پاره خوار گرت و ده رولوی خلاص بد جبران دیجک عمل گل کاک شوکتینا بو چوناوی درسته هر وصا داخواست کن کو بو سالا بیت افتشتا برچاف بیت ورگرتن و وزارت نافخو بخو وی کاری و رابط اكيد ما مستعد في بيوندي ورجين ودي وجرين هذا ام دي تشينات توري آبوری ناسیه ده بله من عبدالله قال ما الو السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سرچاو ما مصطفى کرم کرد جوان باشی انشالله. سرچاو ما مصطفى فرمو سپاسیارت کنم برنامه رو. ممنونیت اینه من بسیار کار سیدانگه بیرون تشت که اینا با فرمو اینجا بحث باجه که باجه که وقت که به دانان سر هندک داشتا بله ولا وشتنا آتی دانان دست بید بله آوه گاوه بحث ویره هات کردن ام کارت تلفن ام کردیم 5500 حتی میکرد 5000 و بین میکرد 5500 بله بله و هر اوه بی سپاس که هوت که مسلام ما مستای زور سپاس بوده بسیار ما مصطفى اوه بشتن هشتنا هاتیا جیب جی کرن مزیده کرجی یعنی حقیقت ام بجین بری تنی گوتنه اشتا بشیدن نه هاتیا جیب جی کرن لی هندک بازرگان ام بجین بخو ابدالی ودید یا ما مصطفى دیف چونا وی تشتیده چاوه هیتا کرن دما بریارک بیتن هشتا نه هاتیا نکفتیا خوناغا جیب جی کرنه دا حقیقت افت بیتا بازرگانی که گلک آمازان اشتا نکفتیا خوناغا جیب جی کرنه دا از دیف جهینم هر دی ما هم بجین فایده بو بازرگانی ود گرده و ضرر حولاتی کبید براستی کار بازرگانی گلک گریدای برینما و یاسایت حکمته بله یعنی بازرگان دائما گلک نزیکا کو گلی وان بریارا بدت دا کاری خود سر دیف وان رینمایا و وان یاسا پریوه بد جبر هندیجک دبینی مثلا هکا بزن پشتی هیوک دیده باج زیده بد 30 گران بد یا راستیا کلو پلا چونکی خلق دی کرد بششتا گران نبی جبر هندیجا دست بو دستی وليت جران بد بو كارت التلفون يعني ما هريما كردستاني دو كومباني سريكي يعني آسيا وكورا يعني جريدا بسياسة أفان هر دو كومبانيا و كومبانيا جو وكيلت هين العمي باريزغا والقزا والناحية كارتي أوجك أو باجا وكو حكمت هافي تسروانا أوجد وكو بيجن رجاك شوي باجي هافي نسر کاری خو بله وکو بازرگانی دی از بینم گلک هات خواره یعنی دا بازی هر چند باج زیده بینه سر چونکی مگل بازارش دست خو برن بازار دهوی که جو بازار بچیکه یعنی و بازرگانت ما بازار هبین همی محافظات همی پارزگیت عراقی و گلک شوان بازرگانی گل ایران و ترکیه هشت کرن جبران دیجک رجا بازرگانی وکو بزاوا بازرگانی الکیمه دایه يعني ام دبينن عرض بترش طلبي وهندك كلو باليتين جريداينا بجيانا روجانا وكو خوارني وفخوارني وجبير نكج افروكا الباريزغا دوكي قالك اوارا رجاكا زور صداها هزار اوارا الدهوكي احتمال الاف اخوارن بجاك جرام ببد بلي وكو كلو بالي بينا سازي ويناف مالي دا او گلکی دابازیه و یاتی خوری. امسال دم ماهی ام بشین که اینا گشتی و کو جنابت و کو آبوری ناسکشیل پارزگاه ها دهو که ما مستبو چی اش نیشکه که فهم بشین مفاجأه هریما کردستان کفته في قیرانا آبوری و دارایی دا چه بو
حتى هەریما کوردستانی کەفتێت وی وەڵعیدا گەلێکت بێژن حکوومەتە عێراقی بتیتە تومەت بارکردن بێژین بە ئەگەری نەفڕێکردنا بودجەی و موچەی جەنابێتە چاوت بینیدە بل براستي اف كيشا ابوري كو و صالح و دوسي هيفا هرما كردستاني تزفرد بو هندي كو سركي كيشا كا سياسي بي نبينا حكومتا فدرال حكومتا هرما كردستاني بشتي هنجي اف كيشا دابزينا سعر نفطي السراسري جهاني كو ما اشارات دا كو عراق ولاتكي رايعية اعتماداوي نوتو 5 حتى نوتو 7 سر فروتنا نفطية $110 $120 حتى بين $40 دا و $40 دا اوجك سببك سركي بي كو اف كيشا پیدا بد و هر وصا ام دبينن كو الهريما كردستاني جك هنده كيشت نافخوي هبين براستي او اكشوانا جك بشتي سياسة نفطي هاتيا دا وما عندك كارتيدية هبينية آبوري كو بيتيفيا كو أبروكاش بيتا بتربي هاد باكو كارتي بيشاسازي كارتي چاندني گشتو گزاري اف كارتي تانيجي الجل كارتي نفطي كو كارل سر بيتا كرن هر وصا دبينا رجاكا هر زور يا بودجي هريما كردستاني بو موچت چت يا براستي بو موچا خورات چت فرمان بر زور ميتين بيج وچنا وان كارتاجك ميزانيا كا مزن بيتيفيا و زور بيتيفيا كو بشين شوي قروض بدنا خلقي كو كارت چاندني اني بيشا سازي اني گشتو گزاري حتى في كارتا ابيزم جبر هنديجك ام دبينن كو افولات اعتماد وان صار نفطي كو دلاوازيك هبد الكارتي دي جبر هنديجك كو افروكا دم هاتيا و بيتيفيا كل سر وكو كارتي تايبت وكو حكومت بيكفا كو كاري بكن اف كارتي تي كو كاري سر بگرن و سياستا كاني بوان كارتا بيتا ديتن و هر وصا پشتوانيا كا برچاف و يا مازن چه پاري و چه ياسا و چه پرين مايا كو پشتواني فان كارتا بيتا كرن وي خلقيش بيتا كرن اوه الوان كارتا كاري تكن زور جان ما مستعمل دي پیوندی جوارگرین کاک دلوان ایوار باش کاک دلوان اگر فرموی برشانی باشی سرچاوید من هلو بله کرم که کاک دلوانم گلتایی ثواني بريس ممنونی تمام فرمو دستك دست وشي البرنامج واتكم ممنونی تینه خيرات ما يبغون واتكم زور سپاس اري دخوزيك ابو هكذا بله کرم که بله نظام پیوندیا کاک دلوانی نمود گلمه ما مستا اتبیشن هکر ولاتا که خدان گاز بیتن او ولاتا زیب زینا که بیتد شیر قیرانت آبوری دا جناب تشی آماجه بیت کتن بیتن اوید گاز جهین کفنت شیر قیرانت آبوری دا ام بیشین چه براوردی بو وی آخفتنی هیر براستي چونكي او ولاتكو اعتمادا سر نفطي بت ما قوتش سعر وبهاي النفطي قريدايا بسياسة النفطية الجهاني قريدايا بقلك سياسة الديفا قريدايا ملمنانا قلك دولة مصنفة دبيني قلك جارة قلك ظروف نخوش دا انجك كو كسي توقعنا كري كو بهاي نفطي قلق تي تخواري جبه هندي او دولتات كفنت وان كيشادا چكي اوان ميزانيت خو بودجت خو تشيكرين سر وكيد بيجن بهاي كي كو سعرك ثابت يا نفطي و جهكي ديفا كو دابزينك زور بهاي نفطي تيتا كيرن جبه هندي افولاتي تهنيت نفطي كو فيغا نبو نمونه مثلا ولاتك وكو امارات جوه مرحله تی پریچو مرحله کو یادیدا کو پشتوانیا کرتی دی و کو کرتی پیش سازی و بازرگانی و بنا سازیت کن دا و کو توازن کبد براستی مال ویری کردستانی اف توازن منبی العراق شوی کی گشتی نبیش برندی هم کتنا ادوان کشاده کو بو آینده و کو حکومت هرما کردستانی بیر الهندی بتکرن کو الگل کرتی نفطی کرتی دیجک
كو بريفا بت وهروسا خلكي ماجيك البير بس نفطي نكت البترول نكت بالكل بير الشاندن بكت بري العراق دا صارت حفتيها ودا بيجن شاندن بترولك دائما نفط زراعة نفط دائم ام فيت جارك دي ولاتي ما ولا بري بتا ولاتي بترولي ولاتي كي چاندنه بی بری بتا ولاتي بترولي ولاتي گشتو گزاري بي اف هر دو كارتا هكا بين برچاو و كارك بو بيتا كرن دي واردوان كيمتر نابتش نفطي و خلقي مجك وكو دي كيفيتا سركاري گنجت ما در چويد كوليجا دليوا كاري بوان كارت ديدا بترش كارت نفطي بو چون كارت نفطي كارت كنيا الكردستاني شهرزایی ادوی بواری دا گلکا کمل کردستانی بله کرت چاندنی کرت گشت و گذاره کرت پیش سازی کرت بینا سازی اوان کرتا پتر دلیوت کاری بو گنجت ما ده پیشکش کرد بله ام دی پیوندی ورگرین کاک جنبلی وار باش کاک جمال ببوره کاک جمال الو کرم که کاک جمال سرچاوت من هكر بچك دنگي خوب بدن كي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله فرمو دست خوشی سيد البرنامج تتكم ممنونيتينا وخيراتنا مهبانة الشيخ عياد الكم زور سپاس سيد المتفيارك هاي من دخل كومبانياك دا مزرعة بري كان صالكا وبيجا وقت بيجن قسمة شنو اللي كو أس شوري نابي كومبانيا بكم مليار دولار بين سيداي وقت شو مزاري بمعاملاتك مهابة بين شو ذكر هذا تسيستغلا بيش نتذكر بالله بدي زاري بيتي بل يا يا صاحب بيشتا بيجا من سيدا خدش جواب بيتحمل لنا بل زور سپاس بتا مامستا بله سپاس بو بسیاری پراستی نوکا وکو بجن فرمانبرک ما هی ناوی باجا کمپانیا بله ما جبلی باجا دی باجا کمپانیا او جک گریدایا چکرنا میزانی هر سال بو کمپانیه که چکار کریه چکار نکریه اش محاسبه قانونی و دیتا جبه جه کرن ام نلگل هندینا کو باج بیتا ورگرتن سر ناوی کمپانیه ام نلگل هندینا باج بیتا ورگرتن سر قازانج و ضرر کمپانیه چند قازانج کریه هنزاری هنده کمپانیه هین احتمالا قازانج توان 10 برانبری کمپانیه گدی بد هر دو چنا بد وکی بدن بو چونت ما اونا و اما داخواست کریهش لاینت پیوندی داروش وزارت دارایی کو وقت بیشن جارک دی اعاده بتکرن کو الوی باجه کو باجا کمپانیا پراستی کو بیتا ورگرتن سر دهات کمپانیه و هر وسا سر کرینو فروتنی و سر که چند قازانج کریه و چند ضرر کریه سر هنده بیتا ورگرن نکو باجا که وقت بیشن یا ثابت بد سر کمپانی کار کرد آن کار نکرد بیتا ورگرتن اد بیشم اوجک بو هندی بی وکو آسانکاری اک بیت کار وزارت دا و کار دائره ضریبه بو هندی بی کو او آلیت وانی نکو بزان کمپانی چه کریه چند قازان چه کریه چند ضرر کریه اجبر هندی او راستی بو هندی زفت کو بسانهی بی ریکا که بسانهی بی کو کمپانی کو باجا خوب داد بس ام قال کاک جمالی نه کو باج بو چونت ما و مقال جارل قال لاین پیوندار اف بحثا کریه و ام وکو جورا بازرگانی تقل هندینا کو باج سر دهات کمپانیا بیتا ورگرتن و سر کاری وان بیتا ورگرتن نه باجا که ثابت بد سر ناوی کمپانی بله مامستا کرتی تایبت حقیقت ام بشین گلک رول خوی هی ام بشین اتساخ کرنو و هاری کاری کرنا حکمت ادا افروک الهریما کردستانی مهجمارک گلک زورا کمپانی مزن ها ناوین گلک مزن بازگانا بردستن و جنابت از نانیتون و خدانش سرمایه که گلک آمازنن چند بوین هاری کار بو حکومت هریما کردستانی چند یانم بشین چند سر وافره که هاری کاری حکومت خوب بکن کود کویدت قیرانین وکوین ویگا ویدا براستی هر کمپانیک چه مازن بد چه بچیک بد کاری وی مازن بد کاری که بچیک بکرد همی کمپانی همی اول کرت تایجا شولد کن
خزمەتەکە بەرچاو پێشکەشی هەر وەکوت بێژن خەلکی دکن و هەروەسا بۆ حکومەتێ هەکە چونەکردبێت گەلە دەلیێت کاری بۆ خەلکێمە پەیداکردین ئەڤروکە دەبینی گەلک ژیاناوان گرێدایە کۆمپانیا وەکو چ کار کۆمپانیەت کرد وەکو فەرمانبەر ئەم وەکو کرێکار ژیاناوی و یا خێزاناوی گرێدایە ئەپندێوە دەلیێت کاری ئەم دەبینن گەلە کۆمپانیا یەتهینوت پەیداکردین حتا بۆ ئاوارە ئەڤروکەم گەلە خەلکا بینن برایەت مەوێت ڕۆژ ئاوا ئەڤروکە الکامپا دومیز گەلک شوانە کاری دکەن کۆمپانیەت ما يدهوكي دا الكارخانة الأوتيلا الموتيلا ريستورانا دليفت كاري حتى بوانج پیدا كرينا جبرهندي رولكي برچاو يهي كرتي تايبت وام دبينن وكو خدان كومباني وبزنسمانت ما قال جارا يخوكينت خدان بو او كيشت كو دارایی آنج کشت کو جواکینا آنج بو وکو یارمتیا خلکی کی بدن کو بستوی حکومتی وگیتان ام دبینن وقتی خلکی مشروع آوا کوچبر بین هاتنا دهو که کمپا دو میزدا چند بازرگانا هر ایکو دیفشیانت خو هاری کاری و خدمت آوان کریا و هر وصا أفروكا أفشار دجوار سر هرما كردستان تيرورست و داعش قالكش كومبانيا يارمتي داينا تبرعات كرينا جبر هندي أمد بينن كو خلقي ما أوج خلقي في ولاتينا خد بينن كو بيشمرقا وخد بينن كو السروان وكو واجبك نیشتیمانیه واجبه که کردایتیه کو اوج رول خوب ببینن و کو هر پیشمرگی که افریقل سنگرت سنوریت هرما کردستان براوانیه مافی وید کد براوانیش کمپانیا وید کد براوانی جیانا وید کد براوانیش آینده بچیکت وید کد اوه همیل برچاو دیتا ورگرتون وش برندیجک طریقا برنامه ودا سپاسیوان کمپانیات کن سپاسیوان بازرگانات کن اوی هرج دست پیکه دست هاری کاری درش کریا و الهمی مواقفه و الهمی هلکفتا خو کریا خدان خو کریا وکو پیشمرگه بو خدمتا گلی خوب و خدمتا هرما کردستانی ما مستا الدست پیکه هات نوی قیرانی بو هرما کردستانی هات راگهاندن کو بانقیت هرما کردستانی والانه بپارنه هەگەر ما سیستەمەکە بۆ نمونە گەلێک وڵاتە هەیە و جەنابێتە چێتر مەزانیتن سیستەمی کارتێکی هەیە ئەم بژین کردیت کارت کە هەر ئێکی تشتێکی ناوهەکدانە سەر پارەی کەسێ ئەت ماڵەڤە نینە پارەی کەسێت بەریکاوی دانینە پارەت بەنقادایە ئەو بەنقەم بژین کار پێ تێدەگرن کار وی پارە پێ دەگرن موچە پێدان و هەمی تشت یعنی پارەیە ثابتکردنینە الجهەکێک و کەس نازانیتن گەلێک کەس ئەم بژین وێگاوێ بەلکو هەنە پارێکی گەلێکی مەزنیە دانا چافتەرسیایە بەس هەگەر ئەو ثیقەتە هەبووە ئەت بانقە با بانقی ئەو پارە زڤڕان بە ئەم بێژین بۆ وێدایری چ بۆ یادی بۆچی ئەو سیستەمە حتا وێگاوێل کوردستانی نینەک و موچە کارتێ بیت کەڕیناوی تشتی کارتێ بیتن ڕاستی بۆ هەندێک زڤرت باوەری ناوبەینە خەلکی و بانقانینە یا دوێ بانقێتمە وەکو بانقێت حکومەتێ بانقێت لاواز بین چو خزمەت بۆ وەکو بازرگانی ئان بۆ خەلکێکی نەتکردم بەرامبەری ئەوی پارەی ئەوێل بانقێ هەروەسا ئەم دەبین بانقێتمە یەت کو سەرکەرتێ تایبەت بە گرێداینە کو ژ بەنکە ناوەندیە عێراقێک و ئیجازە وەرگرتینە ئەم دەبین بانقێت وەسا پێز نەبین کو ڕەئسماڵێ وان ئەو ڕەئسماڵ نەبی کو بشێت هەر کێشەیەک هەبێت کو بشێت وەکو پارەی خەلکی بزەڤڕین بانقێت وەکو خێزانی بین ئان بانقێت فەردی بین کو هاتینە چێکردن و ڕەئسمالێکی زۆرێک کێم بی ji ber hindê bawerî navbeyna xelkî û bankana min heta bazirganê me gelek care yanî parê xwe tirêka bankê Tirkî de tehwîl kirin bo kirîna tiştî an bo vekirina etîmadata çunki ew banka hêz bîn sistemê bankên nikwan car zorê pêşkeftî bî heta heddekê ev van du sê salê dumahîkê hinde bankê biyanî hatine herêma Kurdistanê Tirkî ne yek Lubnanî ne نوکە کارێکێ دکەن و ڕەسمالێکی ئینای قەرضا دنە خەلکی و احتیمادادا ڤەتکەن ji ber hindê jik wekû xelkê me ku nê bazirgan jik
ویگا به پاری خونه کریه بانقی داشت برین دیجک اف ازما مالی یا سال 2012 چوی هریما کردستان توشی ضرره که نبی چکن پاری خلکی دف خلکی بی نل بانقا بی آنت کرین و فروتنا سهماده بید بازارت سهماده جبر هندیجک کار بازرگانی و کار و برهنانی پیش و ناچت هکا کرت بانقی پیشکتی نبید هکا کرت بانقی هاری کار نبید بو اوان کرتا کودا پیش ببید ام ساعت کنه ولات جیانه بید پیشکتی پشتا هر کمپانیا که هر بزنسمانه که بانقا کا پیس یل پشتو جبر هندی کاری وی یه پریوت چد داخوازم اج اوه کو بانقیت ما بگهنوی آستی و هر وصا حكومات القال بنقة مركزية عراقي كو بشين سيستم كيني بو فان بنقيت أهلي بنقيت نافخوي كو رأس مالي وان بتر لي بيت خدمات جزارية وان بو خلكي بتر لي بيت أو كريدت كارد بحث تبحث كرين كو أو رولي بنقانة يعني أركي بنقية كو مقابلي باريتا أو البنقية وان كريدت كارد بتاتا تو حتى ناف بازاري جك كو توشينا باري راكي او كارتف تبت بو كرين وفروتنا هر تشتكي بت وكو ولاتي بياني وكو ولاتي جدرف بله ما مصدقه برف دیمایی که وچی تو بسیارین ما گلکین ماین بله دادمی هی هکر جنابیت پیوکا دیمایی که هبیتن کرم کن براستي پیوامن یا دومایی که او کو جارك دي داخوازي اش دامو دستگاه حكومتت كن كو گلک هاري كاربن قال كارتي تايبت قال هاري كاربن قال بزنس مانا بشتوان بن بو كاريوان يبيروس چونكي همي ولات بيشكفتنا وانا يا ابوري گريدايا كاچانت حكومت بشتوانا بو كارتي تايبت وكارتي تايبت دي چانت رول خوبين تلناف بازاري دا او رينما او يا سايت كو افروكا ناگونجن الديف بارو دوخي افروكا والديف بازرگانیا افرو دیف و برهنانا جهانیا افرو کو حکومت جارک دی الوان یاسا وگرت و گنگشک دی بیتا کرن و یاسایت ریکو پیکو رینمایت استاندارد جهانی برچاف ورگرن چه کوالیتی کنترل آنی تندرستی دا بازرگانی ما کمپانیت ما بشن دیف وان رینمایا و وان یاسا تشتی باش بینن هر واسا دا خوازاما او کو چافدیریا حکومتی بو کنترولا بازاری پیستر بتو تیم توان اکتیتیف دن و مختبرات توانید پشکنینا کلو پلا پیشکفتی بن و یتنی بن بو هنده کو دا بازرگان درست بشد کاری بکت و هر وصا حولاتی جو پشتراز بد وقتی پشتا بازاری کو تشتکی بکرد کو بزان کوالتیاوی یا برزه و ده وکو حکمت چافدیریه که باش السر بازاری هد مامۆستا و زۆر بە ڕێز ئەیات حەسەین سەرروکی ژوورە بازرگانی پارێزگەها دهوکێ زۆر سوپاس بوو جەنابێتە کوتابروکە میێوان بوو گەلمە ڕنوشتن گەلتە جێ سەرفەرازی و سەر بلدیە زۆر سوپاس بەلی بینەرن هێژا و خۆشتوی بێ چەندی هەم گەشتە دیمای کە خەلک ئابروکای یا بەرنامە هەوای ڕۆژانە ئێوارە بادینان هیوا منەوە ئەم شیاوین پیچەک خزمەتە هەوایین هێژا و بەڕێز بکەین تا مهین و خەلکە کادیاوی بەرنامەی ژێر چاودێریە خدای ماسن دابن بخاترە هەوە